Ni urugoria wa mutaratara wa endeleza biashara na Equity uyo kinyanirio rungu rwa bengi ya Equity ri mutaratara uyo ugitanya kuguna hori biashara nene na nini. Mugithi wa kumagaria ngumo njega na moguni kiondorita ma mutaratara uyo yumagario kwetokera mugithi wa kumenyithia muingi ndeto eno njega maturaini matiganite makiria mwena wa Kawangware guku kaunti-ini ya Nairobi. Tunataka watu wajiendeleshe kwa sababu uchumi ya Kenya inaweza jengwa tu kama biashara zinanawiri. Na Equity Bank inasimama na wateja wetu wote. Tunataka tuendelee kuwashika mikono. Ugiuria mundu ucio urakwenderia akwire ati ena till ya Equity na we korwo na account ya Equity watuma ngiri irakinya ngiri atire kindu urarengwo. Haya ungino akorwo na account no ndari na till atire na thina bado atire charges ugituma kuma Equity uthi Equity. Kuringana na murugamiri munene wa bengi ya Equity guku bururi-ini Moses Nyabanda, njira ya kwiyandikithia na mutaratara uyu ni huthie hari andu othe na ugu wa Kenya ni moritio gwitikira kuhimbiria mutaratara uyu. Kwa branch yoyote ya Equity jitokeze. Kenya unahitaji ni ID. Tutakupiga picha, tutakufanyia hizo vitu zingine zote. Na ujitokeze pia na kwa kimombo wanaita aspiration ama dream. Kwiteroraga andu othe aru biashara kuma uria muningi na uria munene umuthi muno ni guka twaranirie tukwire product iria twina cio niguo nawe umenye wi kiwango kiriku na umenye kuria ungiteithika na umenye uria gwika process ya application. Uramati mukinyaniru wa kigina makiria hari ahuri biashara rugataririo tondu wa bata uria ungigiriria biashara nyingi kwagaga kibeca umwe wa huthiria motungata ma Equity akira haumithio uria agiririe na motungata ma bengi no. Imenifaidi pakubwa sababu loan ya kwanza kabisa hapa Equity nilipewa 100, nikakuja nikapewa 200, nimepewa 350, loan ya 4 nimepewa shilingi 1400, loan ya 5 nikakuja nikapewa 500,000 nikanua hiyo gari hiyo. Turenda guka guthikiriria customers yaitu. Turenda kumahe opportunity gutwira niki mathina mariku makoretwo makigia ni challenges iriku mena cio. Tutakuwa nchi yote. Tuko na branches 220 Kenya nzima. Kwa hivyo tutakuwa Kenya nzima yote. Na nataka wateja wetu wa Equity wajue Equity kwa hapa kusimama nanyi. Kazi yetu kubwa ni kuwashika mikono. Bengi ino egetera gukorwo na honge itanyihiirie 220 guku bururi-ini hari gukinyiria riu igitanya kuhungura matura-ini gutariria muingi iguru rigie mutaratara uyu mweru wa endeleza biashara na Equity. Muno tha ici ni kuririkana ati nio matukinyitie haria turi uguo ni turamacokeria ngatho twina indo iria turagithie tukiheanaga hihi ringi wahota guka ri twoka matura manyu. Twina t-shirt, twina ngobia, twina reflector jacket, twina apron cia andu a thoko. Customer oka kuhingura account nturamuhuthiria. One, reke tuge uhoro wa kuhingura account no uhingure na *247#. Kuma thimu yothe na kuhingura account iyo gukorwo i free. Na ni uhuthu muno ona tha icio ungiingira dial *247# yukuhingura account. Ntuthi marihi ma mwisho wa mweri mau mani tweheretie. Twendaga customer korwo ni transactions tumuchanjiriria areka transaction. Hadine Kameme TV retara koni Bataro wa Mwagi.